Ngayon po mababasa yung Ebanghelyong iti, panay pong babalik ka na ako, inirugong metong at TV station na mi Sarapo, Milako franchise. At niya pong metong foundation or metong SAUP, keng sosyedad, in lagyo na po bantay bata. Nung tatandaanan niya po ita, ini po mesrang TV station. Kay ba't na po nito, atin po ling wala batas, anti-child labor. Yung pumaragula ko tang, bakit kailangan tala dito? E wari in konsepto tamo keng anak, they are treasures given by the Lord. Nga napin po, regalo no ng Diyos kaya katamo deng anak. Potang kay manakaramdam tamong bantay bata. Nitang bantay bata po, mantan pananomeng sesening anak, pisusumbungan niya po ba? Potang yung anak may abuse siya. Potang kaya timpa pong kay child labor para po karening anak na minor de edad na magobra napin na burinan sabyan, man dapat gawan ng meto nga pengarita, na dapat gawan ng anak. Pero lawin niyo po, kailangan tapang gawang batas. Kailangan pa mo may ka-foundation. Balo tamo keng sarili tamo, kahit maulagala pong regalo ng Diyos din Ichinchin po ngayon at sitang kayang anak. Sipo kening office, niyang kay po kening radyo, niyang kay po, nepuking kamulang pisasalining anak na. Uli nga nepo kanuking kalikot. May papakailik po, pero that child, akin mo naman po. Ano ka, no kanya muntang ako, pasalinan niya naman, among nga na. Simpan mo ita, for us it is joy. Niya pong akit kitang anak, at yuking kay, bakit at yuka kening ako po. Ewari na, anak man pekibatan, makibati mampo yung tatang. Pero for us, pangemi kakaanak niyang pamilya, it is masaya. Mari po, mikakabiet mo ngarapin at katunayan ngarapin po nining meto ang kaluguran. Andyang matpandinatla, andyang pang masiglala, pero burimi nga tsula. Kasi ing balentahimik, sisiglayan, dyan pamulyon, minom pamulyon, ya pamurin, mamyalong na pamurin, pero makasaya lo. Ngarapin po, potang kayo sabihan tamo, kailangan tayong batas sa makanini, itang batas sa makanito. Uling proteksyonan talo. Niya pong babasa ng Ebanghelyo, sabi na po ng Ginoo, maging kalupan na kaning anak kay ti, nung bisa kang mirasking kayarianing banwa, at may meya pong metong mong halimbawa, magpakumbaba ka, nung bisa kang mirasking kayarianing banwa. Nabala mo po, it talks about us, not the little ones, not the children. Nung man mi pakarok, nung etamong marok, nung mayap tang pengari, nung mayap ka tao, mo naman pipakarok ding tao nga rin. Wari po, napisiguro na sasabihan ng Ginoo, eyo paboren, manasakit din ng anak karenti, uling ating kayong pakibatan. So, buri na po sabihan ng Ginoo, ikataming ating problema, ikataming at yun na keng isip. Ikataming ating maragula kakulangan. Nani po niyang question, nino yung peka marangal dili, renefer na ng ginuitang anak. Kasi ita po yung number one, sigurong mawawala kaya katamo, anting anak na ng Diyos. Harapin po. Itang maging anak na ka ng Diyos means, kaya katamo po, you follow what the Father is telling you. Ewari, ne po. Metong kang ima, di mo po chinchin, metong yung ima. Siyempre, nung nanong sabihan na king anak na, buri na, yung anak na, gawa na. Ewari po, metong kantatang, nung nanong sabihan mo king anak mo, siyempre, buri mo, gawa na ng anak. So, bala naman po, bala mo, in reference always is, ikatamong adult. Nananapin po, nino yung peka marangal dili. Agad tamong isipan, nino yung peka marangal. At yung peka marangal dili, baluta naman po, is that we are children of God. Little ones who follow what God is telling us. Tutukiket ang nang nanong sasabihan ng Ginoo. Mamintukin sasabihan ng Ginoo. Nakatamo po karakalabibing, dapat tamong tukyan kemeto nga anak. Tiwala, kapakumbaban, lugod, lambing. Deta naman po talaga the essential things na minsan may wala kay katamo wari na po, magatamo may kakapali buntok, milalako tamo tiyaga, milako lambing. Potan lambing-lambing nga na kaning kayabe mo, isipanan may pang marok Agad mong sabihin, tachansi nga na ako. Wari na po. Ang tamong negative batatang, maglambing niya harugo yung tao. Just to show the affection and emotion sometimes kaya pong bisarili tamong harapin. Naningkay po, tang nalambing nga na kaning asawa mo, may tungkakot ang namburi mo. Wala kang pera. Iwari po. Panamo kaya katamo po,
nung sabihan mo siguro, it really talks about our attitude in life. Hanapin po. We are the little ones. Not only the little ones na children na sasabihan mo. Hanapin po, sabi ko, pinandin in the beginning of the Mass. Ing lugod ka rin mga lati. All of us. Ita mo. Lugod tayo kin Diyos. Iwari po ne. Nung dalawin mong sarili mo malati arapanan ng Diyos. Not by age, not by height, but by pangatao. Balo mo po kayong sarili mo, kailangan ng Ginoo. Yang kaya kang maging sikanan. At itang pamaglugod tamo ka rin mga lati, tunay pinaman, lugod dya kayong Ginoo. Harin. Then yung po yung last part of the gospel, makatulaw. Bigla yan lingog din yung malililin tupa. Huling metong embunes sabihan ng Ginoo ka rin. Dakal po rin kay kakatamo, may kawani nala, aliwa nala, priorities keng karelang biye na hanapin po. Na balam mo, they are all little ones na milako na kem paniman-man na dapat tanang ibalik, dapat tamong miyabe-yabe pasibayo, mitulid kin Diyos nga hanapin po. Huling itiya ing pawagan na kay katamo na itang panlalawi tamo keng kay katamo sarili. Sana makanyanda naman kaulaga ing panlalawi takareng aliwa. Eka bisang manasakit, eka manakit. Nga hanapin po, sasabi warin eka bisang mapapahamak, eka mamahamak. Kaniti pong paralan na iti, balota keng sarili at akit tamo keng sasabihan aning may pabalita kay katamo. Mga latita mo ngan, harapan ng Diyos, naping kailangan tayo, kaya katamong biye. At kabang kakailangan tayo kay biye tamo, sani tamo kakalingwan. Retang panugaling may wala na kaya katamo, naretang ugali tamo anak. Aliwa po retang anak kaisip, nunya po itang anak, good child values na sana po manatili lang forever ka rin puso tamo. Not to become a child, not only just the childlike nga rapin po, alimu po ita. But these are the gospel values na naman pumiyawala na hanggang yan ila pa mo rin sanang biyata mo.